Temporaryong agin suspender ang Operasyon at Rescue Unit at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kon MDRR mo Kalibo matapos nga magpositibo sa COVID-19 ron 3 karang emergency medical rescuers. Ginpahayag ni Terence Toriano, head at MDRR mo Kalibo, nga naka-quarantine mga raya ag na-isolate marong iba pa nanda nga mga personnel nga close contact itatlo ka empleyado nga nagpositibo sa nasambit nga balatian. Magluwas karang nga problema, nagdugang paron daywa pa sa andang emergency vehicle hay nakasulod pa sa talyer para sa pag-repair matapos nga na-overuse raya makaron nga pandemic. Gindugang pa ni Toriano nga bukas lamang makaron sa andang talatapan hayro andang Tactical Emergency Response Center rason nga padayon andang monitoring sa nagkalain-lain nga estratehikong lugar o kon karsadahon sa Banwa it Kalibo. Bangod nga apektado ro andang pagresponde, ginpa-activate kara rong barangay response team sa anuman nga mga reklamo nga igapaabot o kon aksidente nga matabo sa andang lugar nga nasakupan. Balita regional gikan sa probinsya Itaklan. Ini si kabanderang Julito Valles Borda, nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko ag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera.